Bok ljudi, danas ću vam pokazati što napraviti kad vam pukne guma, a nemate rezervni kotač nego jedan od onih setova za krpanje guma, što je popularno kod gradskih autića u današnje vrijeme. Znam da to zna biti velika tlaka, velika muka jer nije dobro objašnjeno, da se treba gledati na netu i tak dalje. Sam sam bio u takvoj situaciji, trebalo mi jedno pol sata, tako da evo da vam svima olakšam, danas ću vam pokazati kako se to radi na brzi i bezbolan način. Set za krpanje nalazi se u gepeku, tamo gdje bi inače trebala biti rezervna guma. Tako da kad maknemo stvari iz gepeka i prvi i drugi kat, i sada odavde izvučemo van ovu bocu sa pjenom. Alat, ako ste ga dobili uz auto, ja ga nisam dobio. Kompresor. I uputstva za uporabu. Znači, pukla nam je guma. Važna stvar je da kotač okrenemo tako da ventil bude sa donje strane. Da kad ga otvorimo, sada, svaki auto bi trebao imati ovakvu jednu vrećicu u kojoj se nalazi jedan, sad se ne vidi, dodatan ventil, jedan ovako mali pinklec. Taj pinklec bi trebao služiti za skidanje ovog ventila, uopće ne znam kako se zove, biti ovo malo. Sad, postoji problem. Taj ventil je uvijek jako zašerafljen. I sada, u mojem slučaju dali su mi ovo, ali mi nisu dali alat koji se prišerafi da to mogu okrenuti. Znači da bi trebao uzeti nekakva klješta i onda to okrenuti da očerafim taj ventil. Nemojte bez jer ja sam to ovak sa rukama išao jer mi Volkswagen nije dao tu malu glupost. Pa sam si ozlijedio ruke. Sada, može se, na primjer u Tokiću, evo ima ovako jedan mali alat koji služi baš za to, za skidanje ventila. Znači, sa tim malim šraf sigrom primimo ventil i okrenemo ga skroz do kraja da ga oslobodimo van. Sad ovo treba spremiti negdje sa strane gdje ćemo znati di je, da se ne bi pogubilo. I evo ga, imamo sad ovako jednu, znači to je pjena koja popuni unutrašnjost gume i popuni znači tu rupu koja je nastala. I sada, trebala bi se izmučkat do kraja. Kad se ovo otvori, ima eto ga, ima ovako jedan tu folijicu, stavi se ovaj šlaufić i vertikalno se ubaci pjena unutra. Treba istisnuti cijelu ovu bočicu, ja to sad neću raditi zato što mi guma nije fakat pukla, pa onda nema smisla. U biti, takva je procedura. Znači okrenemo bočicu skroz gore i sve što se nalazi u bočici treba ući u gumu. Onda kada smo napravili to, vratimo mali ventil nazad, opet koristeći ovaj alat ili ovaj mali pinklec koji sam pokazao, sa klještima najbolje onda to primiti i okrenuti, zato je uvijek dobro imati alat u autu. Prišerafimo nazad ovaj ventil, pazimo da je čvrsto prišerafljeno, i sad dolazi ovaj kompresor u igru. Ovako. To je kompresor koji se spaja normalno na punjač za mobitel. Odvojimo tako ovaj šlaufić. Spojimo ga na gumu, slično ko da pumpamo gumu od bicikla. Ništa puno drukčije.
I upalimo auto i spojimo ovo u džek da bi dobili struju. Eto ga, sad kad smo to napravili. Aha, super. Dobro. Meni je opet otišao osigurač za punit mobitel, tako da ću morat preći na jednu drugu metodu. Znači, u slučaju da vam ne radi ovaj jack za punit mobitel kao što meni ne radi, onda se nađete neki drugi auto, nečiji auto, bilo kako. Opet uštekate unutra, ko u svojem. Pogledate na koliko bara treba napumpat gumu i eto ga, ja sam svoju sad napumpao na 2 bara jer mi je druga strana na 2 bara. Otkopčamo ovo. Provjerimo još jednom jel dobro pričvršćeno. Vratimo kapicu koju ne smijemo izgubiti. Koju ja jesam izgubio. Evo je, tu je. I sad ovo još nije gotovo. Jako važna stvar, pošto se sada pjena nalazi ovdje dole, a ne znate točno di vam je rupa. Sada je važno minutu, dvije provozat se, tako da se cijelo to mlijeko pjena rasporedi po kotaču. I onda je to to. Ima, evo, naljepnica maksimalno 80 km/h. Što prije do vulkanizera. I to je zapravo to. Treba se naravno kupiti opet novo mlijeko. Ništa komplicirano. Kao što sam rekao, jako je važno, poželjno je imati ovu malu stvarčicu, mislim da košta onako 5, 6, 7 kuna kod nekog vulkanizera ili kod Tokića, sve jedno skroz, jer bez toga, kažem, namučio sam se, skroz sam se izlijedio ruke i eto ga, to je to. Pozdrav, bok!